najbolji dizajn. Ovdje sam u društvu. Dijelit ću samo ekipe te portale, evo čestitke na nagradi. Koliko je teško napraviti nešto novo i drukčije. Danas je jako puno portala, opet da izgledaš onako malo inovativnije, da ponudiš nešto novo čitateljima, da ih ipak privučeš i da oni ostanu. Sigurno je teško, pogotovo nama koji već 20 godina i više od 20 godina postojimo na tržištu. Mi smo zapravo napravili rebranding i novi vizualni identitet te portala i zato smo jako ponosni i zahvalni na ovoj nagradi. Evo. Svakako je bilo izazovna i zato smo pokušali napraviti što više i što bolje da čitatelji ostanu i stvarno su rezultati impresivni i imamo dobre feedback. Kako ponuditi čitateljima nešto drukčije? More portala, more istih tema, prepisivanja, nema se tu zapravo što izmisliti, možemo tako reći, moraš se prilagođavati tom zapadnom tržištu, prilagoditi se društvenim mrežama i svim ovim nekim novim tehnologijama koje dolaze. Pa evo, ja sam danas baš sudjelovala na panelu ujutro na tu temu i ono što je zapravo zajednički zaključak je kvaliteta sadržaja je ono što čini razliku i mislim da je zapravo na čitateljima da odaberu, a mi možemo potvrditi da i ono što danas smatramo zahtjevnijim sadržajem, dužim formom čitanja, da te portal stvarno ima vjernu publiku koja to voli, evo čak i nakon redizajna se to samo još popravilo dodatno. Tako da je naš nekakav cilj da s ovim redizajnom učvrstimo poziciju koju imamo do sada i da nastavimo dalje.